Dobrodošli u moj novi video. Napokon je došao taj dan da idemo u Mostar na street race. Vjerujte se braćo, meni je ovo prvi put da idem. Sada idemo da pokupimo brata Hamzu. Ja sam već na pola puta autoputa, a reši! Idemo da ga pokupimo, pošto smo krenuli baš rano, već je 7:30, a styling show i to ima. I zato idemo iz razloga ranije, da bi se i ja mogao prijaviti svojim truhom. Daj da vidimo šta će sudije da kažu, valja li ovo išta ili ovo smeće. Šalim se, kad se uradi crno i zvijezdano nebo, onda je da bude nešto i onda već mi ćemo moći da ganjamo tu neku OM plus beginner bag. Ne znam ništa, zezam se, bubam naslijepo, prvi tuning show, style show, tako ću više da ga nazovem nego tuning. I street race, ovo je već drugi put da idem, bio sam u Živincama, sad je na red došao Mostar, ja iskreno se nadam da će nam biti prelijepo, sada kada Hamzu pokupimo, javit ćemo vam se opet, pa eto da ispratite malo puta s nama, kako ćemo provesti ovaj dan, tako da braćo, gledamo se u nastavku, ljubim vas braćo. Ništa braćo, evo nas u Konjicu, idemo prema Jablanci, bližimo se Mostaru, tu je brat Hamza, idemo tamo da se provedemo, da vidimo brutalna auta. Mi kad stignemo u Mostar, moramo Avdagu da operemo i onda da ga sredimo i odemo mi nešto da pojedemo i da uđemo na style show prije nego što upademo u neku ogromnu gužvu. Hvala Bogu na autoputu nema gužvi, nema evo ni u Konjicu, ko što je bilo za 1. maj. Da bi se reklo, nema bukvalno auta na cesti, valjda su svi ranije došli na vrijeme, tako da top. Sve ćete to vidjeti u nastavku, ja sam iskreno nadam da će vam se ovaj video svidjeti. Ja ću se potruditi da ovo izeditujem što bolje kao onaj prethodni video što ste vidjeli u Živincama. Idemo onako radi reda da se prijavimo. Prvi nam je put da idemo u Mostar obojici i prvi mi je put da se takmičimo kad i jedno auto imam i sve, tako da zašto da ne idemo i to da probamo prije glavnog skupa u Bratuncu 22.6. Tamo se obavezno vidimo, jedva čekam. Braćo, svi koji ste blizu Bratunca, također dođite na skup da se družimo, bit će brutalni auta, dođite da slikamo Avdagu, da se družimo. Eto, gledamo se u nastavku braćo. Ništa braćo, stigli smo u Mostar, evo nas na autopravoni, znači gužve su nenormalne na svakoj, stali smo ovdje, sad ćemo Bogdu da ga usamo, ja sam već to sve sredio, ali eto malo od puta da to zatačkamo i onda idemo da ga peremo. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Ništa, otprali smo Avdagu, unijeli smo tablicu, kupili smo ulaznice, ovdje su sa nekim čudom 10 maraka ulaznice, tako da pohvale za Mostar što se tiče toga. Sad ćemo da vidimo koliko će koštati prijava za styling, nadam se da ćemo da stignemo, imamo pola sata, ušli smo na glavni ulaz, zaobišli smo kolonu, tako da idemo dalje. Evo ušli smo na stazu, već od starta vidite brutalna auta, kako idemo dole dublje prema pisti. Sve brutalnija i brutalnija auta, ali to ćemo kasnije malo redom ići
da vam isnimamo šta gdje kako ima. Idemo sad da se parkiramo i da se smjestimo. Progurali smo se, braćo, do same piste, idemo u posebnu zonu za styling, tamo znači rulja je za nas, vamo takmičara što idu na pistu, a mi idemo vamo da se prijavimo dok nismo zakasnili na styling. Evo ga, braćo, prijavili smo se za style, pa ćemo da vidimo kako ćemo proći. Evo kolektorovog A3, to ćemo malo kasnije detaljnije da vam pokažem, moramo i njega negdje nafatat, ali brutalni auta ima, braćo. Mi smo evo odmah na početku, stvarno, nema šta, namazali smo, izvinite za ogledalo. Nije se prašna pofatala, tako da keramika radi svoje. Ništa, sad ćemo ovo stano instrumental, pa idemo malo detaljnije da obiđemo jer smo i mi tek došli. Evo ga, braćo, naštimali smo sve. Uskoro počinje style show. Sad trenutno ide DB. Avdagu smo spremili. Hvala braći iz pit stopa, zapratim obavezno za ovo ogledalo koje su napravili od auta. Oprali smo ga pjenom. Skinule se oni namazi. Negdje je malo ostalo, to će se s vremenom isto samo skint. Pa ćemo vidjeti kako će sve proći kasnije. Hoćemo li otići s bilo kakvim beharom kući, makar begi onaj beginner. Ali eto, s obzirom da mi je ovo prvi skup, čast mi je eto da učestvujem ako ništa. Žao mi je što nismo još crno i zvezdano nebo uradili, ali to ako Bog da radimo idući mjesec. Eto, jedan sneak peek. Jak sam rekao, neće ništa govoriti, ali eto. Ovdje imamo jednog A5, V8. Sam motor govori za sebe. Strašno auto. Evo jedan old timer. Evo od brata Era. Prijatno, brate. Evo brata od Vernesa. A3. RS3 fele. 125 kW. Panorama. Čučaj. Prelijep primjerak. Strašno auto, bogan. Felom čuči. Od prvica, nema šta. Imamo ovdje F10-ku. Ide i jugo životu. Evo još jedna A3. Ne znam, meni je ljepša ona plava. Ovo je crvena. Jer plava se malo više vidi. Gdje ste mu svima? Ko je vlasnik? Nije. Najpeci je na zraku, braći. Strašno auto. A gledaj, sedmice je zato. Možda i mnogi znate. On je na svakom skupu skoro. Ali fele su bolest. Sedmica je brutalna. A gledajte ovog oldtimera, braću. Prelijep primjerak, ove felge su prelijepe na ovom modelu. Meni je iskreno prvi put da vidim ovo auto uživo. Prelijepo auto, stvarno nema šta. Evo vam jedni Golf 3. A već vamo idu malo ozbiljnije mašine. Sad ću da vam pokažem. Fola je brutalna. Need for Speed fazon. Evo od brata kolektora. On ganja malo ova ekstrema. Ništa oko. Evo, jedna čurka na zraku. Baš bolesno se odrađena auta. Presvuku mu je u gepek. Evo vam zrak kako izgleda.
Ja šta. Evo petci iz Žvinica, prošli put sam isto snimio. Prelijepo auto. Evo druga peca Hot Wheels. Ja šta braći. Ima puno lijepi auta, evo još jedna sedmica. Škoda. Evo jedan Seat. Ja šta brać, ima i dobri lijepi oldtimer, evo jedna dvica sa BBS fijelama. Sami možete vidjeti koja je vamo gužva. Ali eto, valjda ćemo izdurati. Evo sad ću vam snimiti od brata Amira sedmicu. On je na zraku pa ću vam demonstrirati kako zrak funkcioniše, kontroliše ga preko ovog displeja ovdje. Sam da on njega napuni kompresijom da može da uradi. Čekaj, nisam snimio kako ga dižiš. Ajde. Ne, ja isto majba. Ja. A ne, ja šta, brate. Sedmica je gori. Imao je prije lambo vrata, ali je to skinuo jer je patnja kasnije kaže za izlaziti jer bukvalno ti zatvori sam vrata dok je smogu ono ući. Evo dovolje. Evo ovako, dok je lamba vrata imao i onda mu je više dojadlo ulaziti tako izlaziti jer čim malo pretegne onda mu je udaralo vamo od ovaj blatobran, ali sve u svemu brutalno je auto, nema šta. Vjerovatno će otići s nekim parom kući danas. Imao lamba vrata, nemao. To je to. Evo da vam snimim jednog GTR-a. Sad idemo gore da malo prođemo stazom da vidimo kakvi sve automobila ima. Evo braćo da vam snimim ovo auto, znači ovo je nevjerovatno bolest na 4 točke. Ovo će da se takmiči za prvo mjesto protiv Alena Mujanovića kojeg ste gledali u Živincama u prošlom videu, koji je osvojio prvo mjesto u Živincama, pa ćemo moći da vidimo, hoćemo moći da odbrani titulu ovdje protiv one tamo mašine. Jučer sam vidio isječak da je njegovo vrijeme bilo 9.5, malo lošije nego u Živincama, a njegovo je bilo vrijeme 8.7, tako nešto. Pa ćemo da vidimo jer ga u Živincama nije bio. Prelijepo auto, stroj, nema šta. Detalji su bitni, braćo. Pa idemo malo gore da se bacimo, da vidimo šta ima. Evo S3-ca, braćo. Aj pišite me u komentarima da li da stavim ja ovu masku S3 na svoj auto, da pokušamo taj fazon da guramo sa krom detaljima. Evo vam još jednog GTR-a. Evo šta, svaki je prelijep, braćo, iskreno. Lijepe boje, lijepo sve. Ovi vamo čekaju red za stazu. A3-ca. Ima dobri auta kako idemo prema gore. Stvarno Mostar, svaka čast. Like. Pucamo. Karbon vrata. Ja šta? Top. Evo ga braćo od Dragona GTR. Track Edition. I on se danas takmiči pod rednim broj 74. Evo Dragona vam slika s rajom.
Eto da vam ga ubacim u vlog, ako ništa. PC. Sparko sjedišta. Da ga ubacimo u vlog, je li tvoje auto? Koji motor, koliko konja, da mogu baciti? 2.016, nekih 400 konja. 400 konja, OPC, braćo. Prelijepo si ga sredio, brate. Nema šta, prelijepo izgleda. Nisi bio u Živincama, nisam ga vidio tamo. Nisam prošle godine. A ovu sad kad smo bio. I evo konkurenta od prošle trke Živinica od Alena. Sad da snimimo oko. Ranjeno oko. I on se danas takmiči. Pa vidjet ćemo koje ćemo vrijeme danas da bude. To ćete vidjeti svakako zadnji. A mi pucamo dalje prema autu da se malo odmorimo. Čuvat ćemo za glavne trke. Nema nešto aman specijalno ko na prijehodnim. Tako da ono što je zanimljivo to ću vam snimat. Čuvam bateriju za toga. Pa se gledamo u nastavku. Naša autaša, možeš ti ništa sam. Gelević, zadnje mjesto Abdullah Sose. Data Morata o golfu. Imamo drugo mjesto, Josip Ciković. I prvo mjesto Bilić Marijan. Ređo, vraćate se odmah na... Probio 9, Desak Tošić lijevo, Karlo Knežević desno. Vraćate se odmah nazad i idemo odmah sa 11-kom. Možete ih upratiti sami, sad se dobro vidi. Staza.
Znači, desna traka imala red light, ali vidjet ću ipak vremena.